krenemo. Po svima ljudi, moje ime je Paperman, danas igramo One Night at Flumpty. Ovdje je sa mnom moj friend, prijatelj, brat. Seba Gaming, posjetite njegov kanal. Ovako, mi ćemo sad krenuti s igrom. Ovo je jedna dosta stara igra. Ne napuštajte kuću. Da. Ne izlazite iz kuće, ko je na virus. Znači ova igra je u ovom čudnom jajetu i njegovom rođendanskom prijatelju, ovim očima i ovom čudnom dabru koji sjedi na WC-u sa novinama. Uglavnom ova se igra radi da morate preživjeti do 6 ujutro. Čovjeka koji je napravio ovog inspirirao je Five Nights at Freddy. Tako da, u sljedećoj epizodi ćemo igrati drugi dio ove igre. Gdje? Zašto neće? Inače kad klikneš... Ajoj, da vidim pu. Kad klikneš ovaj zeleni kaktus, plavi kaktus inače kaže I'm a cactus, ne znam zašto neće. Da ću. Ste ovdje negdje. Gdje Flumpty, ovdje je Bird Boy Glam. Ako ne znate, mom bratu Papermanu, za ovu igru je pokazao jedan njegov jako dobar prijatelj koji se zove... Čekaj. Gdje je Bird Boy? Ne, budem se sjetio. Negdje je ovdje. Da, pokažemo je njegov prijatelj koji se zove PewDiePie. Ok, znači ova igra je meni baš zanimljiva. Ne znam kako vama. Još uvijek je ispred vrata, idiot. Će otići otišao je, dobro. Ova igra je jako teška, vjerujte mi. Znam da izgleda jako lagano, ali kasnije... Ovaj dabr predstavlja Foxija. Tako da... Postaće aktivan tek oko negdje 2 ili 3 ujutro. Ja mislim to ću možda i ospet reći ovo. Mrš. Flumpty, Dumpty. Ko je bio na onim vratima? Flumpty. Gdje da ga vidim? Nećeš to vidjeti. Ma gošno što vidjeti. Dobro, zatvorili smo na vrijeme vrat. Ovaj miš kojeg ja imam je malo strgan, recimo to tako. Malo. Isuse, kak je dobro ovo igram. To me čudi. Zašto ja tako dobro igram ovu igricu? Ne znam ni sam. Moj jako dobar prijatelj PewDiePie je rekao meni za tu igru, pa sam ja rekao demo. Još ću izbit copyright. Ne. Ako briga se, to je za njoj sebo. Gdje je Birdy Boy? Gdje je? Dobro, to je. Okej, dobro je. Znao sam. Flumpty, ništa, dobro nije ovdje. Otišao Flumpty. Birdy Boy je još uvijek naravno tu. Ruka me boli od ovog kliktanja i svega. Dobro, Birdy Boy. Jesam ne vidio da ovdje.
Dobre. Očito ja znam ovo igrat. Gdje je? Isuse, da vi znate ljudi kako mene ruka jako boli. Znači, nemoguće. Ovdje je Flamti, ovdje je Birthday Boy. Samo da vam nešto kažem, u biti Paperman je prijatelj kanala. Ajoj, fuck. Oh, fuck. Joj, tamo je ovaj pakao. Da, pakao. Samo da vam kažem da će jedan video ako Paperman Kako mene ruka boli. odabere da li želi da to snimimo. Puto. Znači, ovo je moja ideja. Ako ja prođem s 5 ove razreda, neću zato što je koronavirus. Daj, posuda ste. I kad sam ja prošao s 5, mislim stvarno. Znači ja imam sve jedinice i samo sam jednom dobio dvojku. Jer su svi u obitelji. Šalim se. Uglavnom ako prođem s 5 dobit ću neko malo vozilo, nešto. Tako da ćemo ja i moj brother snimit. Ako on odabere, preživljavat ćemo u šumi i... Zašto sam ja vam rekao to kad prođem s 5, koga boli briga za moje životne metode? Da, stvarno. Sebastian. Gdje su ovo? Sada je dabar cijelo vreme bulji na WC-u je, fuj! Gdje su ovo dvojica? Ovo je klaun je najjeziviji. Dobit ćeš i njega jumpscare. Neću, zato jer, znači, njega moraš, ako upališ kameru jako puno puta, to svaki put će se sve više približiti. Imam dosta puta prije nego što on dođe. Viš koliko tu oči ima, toliko još puta mogu otvoriti kameru. Dobro, zatvori ovo. Gdje je Dabar? Dabar je ovdje. Možda i preživim. Nemam baš puno powera. A kako ti to znaš? To? Zato sam pametan. Jeste čuli, moj brat je pametan. Daj opet odi na onog čudnog Dabra. Vidi ga, vidi. Dobre. Odi na onog čudnog Dabra. Dobro, šta želiš s njim? Samo odi na njega. Neću ići na njega. Ja se bojim. Strašan je. Vidi, daj opet odi. Daj, požuri! Vidi, cijeli toalet papir liku. Sram ga je stid bilo. Ovaj klaun je najjeziviji, moram priznat. O ne, dolazi ovaj prijatelj moj. Si ga vidio kak teči? Oj, ne mogu još puno puta otvoriti kameru. Stavit ćemo ovdje kameru. Ovo lik je opet na zapadu. Ovaj klaun će mi doći i ubit će me 100%. 5 ujutro je. Da li će Paperman preživjeti? AM. 5 AM. Jim. Ja sam jim. Ne mogu igrat ovako. Dobre, ovdje. A mogu klauna nazvat Jimmy? Ne, jumpscare će me, znate kako je. Cowboy Jimmy i zeti mu sedimi. Stavi ovdje kameru. Ne mogu još puno puta otvoriti. Koliko još? Nemam pojma, ne želim ni otvariti, zato ću se samo tako puteve. Znači ovako, otvorit ćemo ovo i ovaj lik Redman je ovdje. Samo moram... Dobro, mogu li staviti ja svoju jabuku? Ovo je loše, ovo je jako loše, zatvorit ćemo ovo. Joj, molim te, 5 ujutro, 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 molim te, 5 ujutro. Molim te, 5 ujutro, molim te, 6. Prešao sam! Ja ne vjerujem. Stvarno, piše hem. O, ljudi, znate kako mene jako ruka boli.
One Night at Flumpty's. Starting. Flumpty Bumpty. Birdie Boy Blam. The Beaver. The Red Man. Grunkle the Clown. Baš je smiješno. And Golden Flumpty. The Eggman. Gdje? Riješili smo mi. Znači ljudi, To bi bilo to od ove. da, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da ćete gledati sljedeću gdje ću igrati drugi dio. Znači, u drugom dijelu je možda, ne znam, mislim da je meni lakše malo. Čekaj. Svi dole u komentariju napišite hashtag i onda ocjenu. Koju bi ocjenu dali za ovu tu igricu. Da. I za mog Malo je brata. stara, znači to kad sam ja još bio mali, ta igrica je izašla, stvarno je stara. I za mog brata koji je upravo skoro prešao. Ili je prešao. Da, prešao sam. Tako da, sada... Očekujte više nikad video i... Ma da, šta ti pričaš? Na sljedećoj epizodi ćemo snimiti drugi dio. Stoji. I ako pređem obični mod, probat ću hard mod, znači ima obični i hard mod. Ja ću to probat preći, ne znam koliko sam ja profesionalac u tome. Mislim da je malo teža igra, lakše ne znam. A kad pređemo to, onda ćemo igrati One Week at Flumpty, pošto postoji još uvijek samo demo. Odigrat ćemo, znači postoje samo 2 noći pa ćemo to preći. Dragi moji... Sretan rođendan. Da, sretan rođendan. Ostavite like, subscribe, zvonce i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!